Uday na kitang nagkabuwag, nahanaw ang mga saad, kay wa man ta nagkasinabot sa una. Puro duwa-duwa, puro lang binata, ug sa dihang nagitatag usab. Naana tay mga uyab, pero nganong gusto pa man kayo tika, gugmang nahanaw na atong ibalik ba? Kalisod kung naatay uyab, makonsensya tagbuwag. Labi nagkamusay mong uyab, daghan na kaayog saad. Lisod yun kung imong buwagan, kung walay hinungdan. Kung magbalik man tang duha, naatay masakitan. Kung dili man ta magkadayon, unta magkaistoryata, kay wa laman tay tarong na closure pa. Kalit kami biya sa adlaw nagbuwag ta. Kalisod kung naatay uyab, makonsensya tagbuwag. Labi nagkamusay mong uyab, daghan na kaayog saad. Lisod yun kung imong buwagan, kung walay hinungdan. Kung magbalik man tang duha, naatay masakitan. Kay baw ko nga gusto sad ka, magkabalik na tang duha. Pero naa natay uyab, maong pwerte man yung lisura. Kalisod kung naatay uyab, makonsensya tagbuwag. Labi nagkamusay mong uyab, daghan na kaayog saad. Lisod yun kung imong buwagan, kung walay hinungdan. Kung magbalik man tang duha, naatay masakitan.